tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi ba Tuzarutsinda TV ndetse n'Indondo TV, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Abo bwije tubahaye mwiriwe, n'abukeye tubahaye mwaramutse, mwebwe mwemeye kuzoza mubana natwe mu makuru y'akarere twenda tubategurira gatanu kuri gatanu. Muzi kuri uruhare rwanyu dukomeje kurushimbira umunsi ku wundi. Rero ingingo uzi neza mu kutuza kurambura y'uyu munsi, turakubitira mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajepfo, akomeje kugaragara ibitero byinshi bya leta ya Kinshasa bikomeje kugeza kuri uyu munsi wa none. Ubwo mu gitondo twabagezagaho amakuru y'uko leta ya Kinshasa yateye mu bice bitandukanye, haba mu bice bya Mutunda, n'iriya kuri Kwenzero mu irango rya Baruta, ndetse n'iriya mu misozi hejuru ya za Kirungu. Rero aho ngaho niho leta ya Kinshasa yari yateye nyuma yo gukora ca kiganiro, kwaje kwakira amakuru y'uko n'ubundi baje kugaba ibitero baciye muri rembo ryo kwa Murima muri Mukoko, ariko nabo baje kuhasanga intare za Sarambwe ziza kuhakora operation. Amakuru twakiriye yizewe nuko aduye baje kumukubita bamusubiza inyuma, baza kumugeza mu bice byo kwa Murima ubwo yaje gutera Mukoko, yibwira yuko byenda hari aho yagera mu kwirukana twigwane ikomeje kugenda irinda umutekano w'abanyamurenge. Ubwo abanyamurenge bakubwe bagakubirwa mu gasantere kamwe, bagakubirwa muri Minembwe, kuko ngo batemewe kugera mu bice byose bitandukanye. Abapfero cyangwa se leta ya Kinshasa bafunze inzira zose. Rero ako kanogo kamwe dukubiwemo n'iri coalition leta ya Kinshasa, niko bakomeje kuza baza kudusanga kugira ngo bakomeze bagere ku mugambi wabo. Kuko Minembwe kubahazi ni santere izungurutswe n'ahaduyi, izungurutswe n'amoko atwanga yagiye atugwanya. Rero aho ngaho tuzungurutswe niho bagenda binuka mu mushasha wa za Baraka, bagahuruka kwa Murima muri Mukoko kugira ngo bakomeze badusanga aho turi, ariko twigwana MDP bagakora ibyo bashoboye byose kugira ngo bakomeze barinde ubuzima bw'abaturage butaza n'ubundi gukomeza guhungabanywa n'iyo coalition ya leta ya Kinshasa yishize hamwe kugira ngo bakomeze bahungabanye umutekano w'abaturage. Andi makuru n'ubundi twakiriye nuko drone zongeye kurasa muri umugoroba none mu bice bya Mutunda, mu bice za Bicumbi iri hejuru misozi yunamiye za Karingi. Ubwo n'ubundi bino bice byaje kugaragaramo imigwano mu gicamunsi cy'uwo munsi. Ubwo twakoze amakuru twababwiye yuko hari ibitero byaturutse iri hejuru zagutse ariko bikaza gusubizwa inyuma. Rero leta ya Kinshasa yaje kugarura n'ubundi za drone zo mu kirere kugira ngo zikomeze zikore umugambi wayo zisanzwe zikora. Rero amakuru twakiriye mu mugoroba w'uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 nuko za drone zongeye kwibasira biriya bice bya Bicumbi za Mutunda. Ahangaha haje kuraswa n'ubundi n'izi za drone za leta ya Kinshasa. Ni imihana n'ubundi yegeranye na za Karingi ituwe n'abaturage. Mu by'ukuri nicyo twicara tuvuga, se leta ya Kinshasa ibitero bya drone ikomeza kugenda irasamiya n'abaturage. Murabona yuko ibi bitero rico bizayigezaho mu rugamba akomeje guhanganamo n'iri huriro rya AFC/M23 MRDP. Mu by'ukuri ibi leta ya Kinshasa ari gukora ni ibitero by'ubwiyahuzi byo kugenda byica abaturage, ariko nta kintu n'umwe bizabagezaho. Ntabwo bazafata Minembwe, ntabwo bazafata igice na kimwe, ku mpamvu yuko bakomeje gukoresha bino bitero bya drone bitagira abapilote mu gukomeza guhamura abaturage. Bino bitero bizahamura abaturage, bizica abaturage, ariko ntabwo bizafata akarere. Ibi gisirikare ari gukora mu by'ukuri ari kwibesha. Byari bimaze nk'akanga bino bitero bitaza nyuma yaho Kisangani bari barashe iriya base yazo, zasigaye zihagurukiraho kugira ngo zikomeze zirase abaturage bo mu bice bitandukanye bahagenzurwa na MDP cyangwa se AFC muri rusange. Kuva iyi base ya Kisangani yaraswa n'ubundi na drone za M23, ibitero bya drone byari byagabanutse mu misozi miremire y'Umurenga ku munsi wa none byatangije ubwo byibasiriye imihana ituwe n'abaturage y'abanyamurenge. Iyi ni ya jenoside n'ubundi ikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. AFC/M23 igwana kinyamwuga, intambara zayo zose aba ari intambara kinyamwuga, kuko n'ibice byinshi igenda irasamo bigenzurwa na leta. Bafata ibitero bya drone bakaja kurasa ahacurirwa imigambi yo kwica abaturage, ariko ntabwo bafata ibitero bya drone ngo bije kurasa mu baturage bahagenzurwa n'ubutegetsi bwa Kisengeti. Ibi ngibi leta ya Kinshasa iri gukora ibitero by'ubwiyahuzi byo kwica abaturage b'inzirakarengane. Niyo mpamvu batazatsinda urugamba, ku mpamvu yuko ibitero byabo byo ari byo kwica abaturage. Nayo bya M23 ni ibitero bikoresha bya kinyamwuga byo kugenda bagaba ibitero ku bindi bifite kwica abaturage, ariko nta gitero na kimwe M23 irakoresha sa drone cyo kuja kwica abaturage bahagenzurwa na leta. Ibi ngibi byo bigaragaza yuko leta ya Kinshasa ari abicanyi bakomeje imigambi yabo, ariko ntaco bazageraho. Bagwana intambara mu by'ukuri bafitemo n'ibyaha byinshi by'intambara bagenda bakomeza gukoresha bica abaturage
kandi intambara zica abaturage ibyo ngibyo n'ibyaha bihanwa n'amategeko n'ibyaha by'intambara. M23 intambara igwana intambara kinyamugana bura butegetsi bwo n'ubutegetsi bwabero kugira ngo bukomeze bwice abaturage. Rero ibyo bitero byaje kugabwa muri mugoroba none buce bya Bicumbi ko byaje kugabwa n'ubundi ni coalition ya leta Kinshasa kugira ngo bukomeze byice abaturage, bukomeze bihungabanya abaturage bahamuke, abaturage bagwara amatoroma kuko nibyo byishimo bya leta Kinshasa, nibyo byishimo bene wacu bishima bashikiye ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Rero ibyo bitero byaje kugabwa mu zukuri gusa ntituramenya ibyangiritse kuko amakuru atugezeho bunyene mu ijoro yuko arico gihe birasha. Andi makuru yacu kanwe dukomeze ku migwano yaje kuba akarere kiriwe imigwano ku munsi wa none, ariko ibitero byinshi byaje kugabwa n'uruhande rwa leta Kinshasa byaje gusubizwayo, haba mu bice bya Mitamba Aduyi yaje gukwitwa mu zukuri arakubitika, haba no muri no bice byo muri Mukoko Aduyi nayo yaje gukubitika, no mu bice bya Bicumbi no hejuru ya za Mutunda naho Aduyi yari wahaciye nawe yaje gukwitwa asubizwa n'ubundi nayo iyo yaje aturuka. Rero leta Kinshasa kuri ubu nguko irakoresha imbaraga nyinshi, Gisegeti karagenda asambagurika ku mpamvu azi neza yuko yamaze gutsindwa, karakoresha imbaraga ziwe za nyuma. Iyi niyo ntambara nyuma mu zukuri tukinjira mu masezerano yacu, tukinjira mu gihugu twarazwe na basogokuru, aho tutazongera kwicwa ukundi, aho tutazongera kurobanurwa ukundi. Iyi ni intambara twe kugwana twese nkunze kubivuga, iyi ntambara tuzayitsinda, ntabwo amateka azongera kwisubiramo, kandi ico nabibutsa nuko urugamba turi hafi kurusoza hanyuma tukinjira mu mahoro arambye. Rero uyu munsi ibitero byose byaje kugabwa n'uruhande rwa leta ya Kinshasa byaze gusubizwayo n'ubundi n'ihuro MRDP rwanira uburenganzira bw'abaturage rikorera mu misozi miremire muri Kivu y'Amajepfo. Byose byaje gusubizwayo ibyaciye mu bice byose bitandukanye, usibye yuko nyuma yo gusubirayo leta ya Kinshasa yazanye za drone kugira ngo zikomeze zice abaturage, ariko nabyo biraje bivugutirwe umuti. Rero mwakoze kubana natwe mu makuru twabateguriye, mwari kumwe nanje Pacifique Kamunege, ugende ubagezaho amakuru y'akarere umunsi ku wundi, mukora subscribe na share kuri Tuzarutsinda TV ndetse no ku Ndondo TV, mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu tugende tubategurira umunsi ku wundi, mudushikira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kugira ngo uyu mwuga w'itangazamakuru ukomeze utere imbere. Urashaka kumenya ibibera hirya no hino ku isi, mbese urashaka kumenya ibibera iwacu Murenge n'Masisi n'ahandi wabisanga kure. Tuzarutsinda TV niyo wabisanga. Urashaka kumenyekanisha ibikorwa yawe, kwamamaza, amamariza kure. Tuzarutsinda TV.